Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Riko. Ada Mas Beril. Halo. Dan ada Dek Jihun. Wih. Bertiga tok ini guys. Ya. Akhirnya wis mulai. Wah, adane wis mulai. Tek mulai gini wonge. Mau konten. Wah, mau konten. Terus ada Mas Beril mau pakai ini celana apa Mas? Wah, celana barungan. Ngatik-ngatik Mas, dudono Mas. Waduh, api. Beli di mana? Ini Mbak Kong. Wah, ini Mbak Konge. Santai kawan. Iya, lagi santai gini guys. Terus Dek Jihun. Wah, Dek Jihun kelas berapa? PAUD. Wah, kelas PAUD. Mas Beril? PAUD. PAUD. Dan Mas Riko? PAUD. Walah, PAUD kabeh guys. Terus iki barungane. Macan. Wah, Mas Riko kok pakai macan? Sipil. Wah, iki barungane sing gede dipakai siapa iki? Kiri ya. Wah, Mas Beril iki mau pakai barungan apa, Mas? Kakak. Kongi kakak. Barungan apa Mas Beril? Kakak. Kata. B. Kata apa? B. Kata ijo. Mas Riko iki mau pakai barungan apa, Mas? Macan. Wah, ceng di Mas. Iki wah barungane. Bajuke kok sarung. Sarung. Terus Dek Jihun ini memakai barungan Macan. macannya yang mana? Wah, itu. Wih, barungannya kecil-kecil. Santai kawan. Barungannya kecil semua, guys. Ayo Mas Beril dipakai dulu. Mas Beril kuat. Buat. Wah, kuat. Tangannya kencang. Wih, Mas Beril go kode. Ayo. Karo sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababan kagadekke dadi Kutarareja. Sumikira saka sak tengahing alas gagasan iki. Ayo. Jalan apa Mas? Iki wis ngadeg rek jalan. Ya, jalan. Ya duduk ya Mas Beril. Ya saiki Dek Jihun. Waduh. Waduh. Yo Mas Dek Jihun wes. Yo Mas Riko. Wah, semangat iki. Waduh. Waduh. Mencolot. Lah kan cilik-cilik.
wes yo Mas Riko, yo bareng-bareng. Mas Riko nggo apa? Kuwi neh. Yo, Dek Jun pakai apa? Depil. Mas Beril, Mas Beril gue sing kecil aja, sing kecil. Ya, sing kecil wae. Di delok piye barungan moto beling. Nyanyi to. Pakai to, pakai. Takut to, takut. Yo wes yo duduk yo. Ayo Dek Jiun. Oke, guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.